नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. झारखंड विधानसभा वेंचणुके खातीर घरमंत्री अमित शहा हांणी प्रचार सभेक केले संबोधित. भाजपा सरकार वेंचून आयल्यार लोकांच्या पुराय सुरक्षा सेंट फ्रांसिस झेवियर कुडीच्या प्रदर्शनाच्या सुवाळ्याची 90% तयारी झाल्या पुराय. 15 नोव्हेंबर मेरेन सगळी तयारी जातली पुराय. मुखेलमंत्र्यांनी दिली माहिती. दूधसागराकडेन गोय पर्यटन उदरगत महामंडळाच्या काउंटरा संदर्भात व्यावसायिक मेळे मुखेलमंत्र्यांक सरकाराचेर दाखयलो विश्वास. एकोणिसावी डॉक्टर प्रेमानंद रामाणी धावडी बांदोडेच्या भाऊसाहेब बांदोडकर खेळामळा मैदानाचेर जाली सुरू. 1,500 परस चड धावपटू झाले वांटेकार. आणि भारत आणि न्यूझीलंड मजगती मुंबईत जाल्ल्या कस लावपी क्रिकेट खेळात न्यूझीलंडाचे जैत. आता खबरो विस्तारान. भारतीय जनता पार्टीन झारखंड विधानसभा वेंचणुके खातीर आपले संकल्प पत्र जारी केला. घरमंत्री आणि भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी अमित शहा हांणी आयज रांचीत हे घोषणापत्र जारी केले. ह्या वेळार झारखंडाचे प्रभारी शिवराज सिंग चौहान, सहप्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा आणि प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार घरमंत्री अमित शहा हांणी सांगले की झारखंडाची ही वेंचणूक फकत झारखंडाचे सरकारच बदलपाक न्हय तर झारखंडाचो फुडार लेगीत बदलपाक आसा. भाइयों बहनों, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है. झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए. घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, रोटी बेटी माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पैर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए. हेमंत सोरेन हांच्या सरकाराखाला आदिवासी समाज काबार जायत चल्ला. आदिवासी समाज सुरक्षित ना अशे घरमंत्री अमित शहा हांणी मुखार सांगला. मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन की सरकार के समय में झारखंड का आदिवासी सुरक्षित नहीं रहा है. संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही है. घुसपैठिए यहां आकर हमारी बेटियों के लुभाकर उनके साथ शादी कर रहे हैं और भूमि पर कब्जा कर रहे हैं. ये समस्या अगर समय रहते रोकी नहीं जाती तो ना झारखंड की संस्कृति बचेगी, ना झारखंड की रोजगारी बचेगी, ना झारखंड की भूमि बचेगी, ना बेटियां भी सुरक्षित होगी. भाजपाचे सरकार सत्तेर आयले जाल्यार झारखंडातल्या लोकांक पुराय सुरक्षा मेळटली. नक्षलवाद्यांक थारो दिवचे ना अशें घरमंत्र्यांनी मुखार सांगले. घुसपैठियों को जेएम कांग्रेस नहीं रोक सकते. इनकी वोट बैंक है. वो हमारी आदिवासी माताओं बहनों को फुसलाकर शादियां करते हैं. भेंट में उनसे इनकी जमीन हड़प लेते हैं. मैं बताता हूं, हम ऐसा सख्त कानून लाएंगे कि आदिवासी की जमीन किसी गुट पैसे के नाम ट्रांसफर नहीं होगी. और जो ले गए हैं आप लोग घुसपैठियों सुन लो, जो हमारी आदिवासी बच्चियों की जमीन हड़प लिए हो ना, वो भी आपको वापिस देनी पड़ेगी. ऐसा कानून हम लेकर आएंगे. घरमंत्री अमित शहा हांणी झारखंडात आयज प्रचार सभेक संबोधित केले. बांगलादेशातली घुसखोरी बंद करपाक आणि लोकांची उदरगत करपाक भाजपा सरकाराक वेचून हाडचे असो उलो ताणें ह्या सभेत मारलो.
रास्ते में है कि भारतीय जनता पार्टी उनको हटाने के लिए चुनाव लड़ रही है। अरे हेमंत बाबू, भारतीय जनता पार्टी आपको हटाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में परिवर्तन लाने के लिए चुनाव लड़ रही है। परिवर्तन लाने, परिवर्तन से मतलब ये नहीं है कि मुख्यमंत्री बदल दिया जाए। परिवर्तन से मतलब है कि यहां पर गरीबों का पैसा खाने वाली हेमंत सोरेन की सरकार को बदल दिया जाए। भाजपाचे झारखंडाचे म्हणयारे नलीन कोहली हांणी संकल्पपत्राचेर उलयतना सांगला की आदिवासी आणि हेर लोकांचो फुडार सुरक्षीत करपाची येवजण ह्या संकल्पपत्रात आसा। गृहमंत्री अमित शहा हांणी संकल्पपत्र उजवाडायतना घुसखोरी संदर्भात सांगला ती मुखेल समस्या आसा आणि सरकार भाजपाचे येत जाल्यार लोक सुरक्षीत जातले अशें ताणें सांगला। has raised in Jharkhand is one of the burning and pertinent questions and concerns with regards to the illegal immigration, which has severe and serious demographic implications for the tribal population of Jharkhand. The government there has looked the other way despite knowing it's a problem, done nothing, and this is the BJP's commitment. Like we have seen the changes in Assam, that's what the Home Minister is saying, that we will be working towards it to protect the identity of the tribals and other people of Jharkhand and make Jharkhand for the people of the state. Additionally, the promise of a uniform civil code addressing the concern of the tribal population, because they have their own customs, they have their own different things that they have practiced over centuries, keeping them out of this entire scheme and pointing out that this is our approach is something else also that we have promised to the people of Jharkhand. झारखंड वेंचणुकेतले जमशेदपूर वेस्ट वाठारातले काँग्रेसीचे उमेदवार डॉक्टर अजय कुमार हांणी सांगला की झारखंडात खूप समस्या आसात आणि काँग्रेस पक्ष वेचून आयल्यार त्यो समस्या सुटाव्यो जातल्यो। सरकार के पास पूरी पावर है कि जो भी लोग बसे हुए उनको पट्टा 150 साल देने के लिए, तो सब लोग अपने जमीन के मालिक हो जाएंगे। जमशेदपुर में, झरिया में, रांची में सब समस्या वही है। जहां पर लोग बसे हुए हैं जो गैर खतियानी जमीन है, सरकार 150 साल का पट्टा दे देगा तो फिर म्यूटेशन भी हो जाएगा, मकान भी बेच सकता है, लोन भी मिल जाएगा मकान को ठीक करने के लिए। तो ये हमने वादा किया कि हम इसको पूरा करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकेची उमेदवारी अर्ज फाटी घेवपाची फाल्यां निमाणी तारीख आसा। महायुती आणि महाविकास आघाडीचे उमेदवार हेर पक्षांवांगडा वेंचणूक लढयतले। दोनूय गठबंधनाच्या मुखार जे बेजार जाल्ले उमेदवार आसात तांकां मनोवपाचो प्रश्न आसा। महायुतीचे 36 आणि महाविकास आघाडीचे 14 उमेदवार महाराष्ट्रात वेंचणूक लढयतात। पुणे छावणी विधानसभा वेंचणुकेचे उमेदवार सुरेल कांबळी भाजपाचे उमेदवार आसात। ह्या वेळार तांणी आपल्या फाटल्या राजकीय कारकिर्दीत जे काम केला ताचो नियाळ मांडलो। अपने क्षेत्र में बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का ससुनसरी का हॉस्पिटल ये अपने ही कॉन्स्टिट्यूंसी में है, तो ये बहुत आरोग्य के ऊपर बहुत हमने काम किया है। दूसरा विकास के लिए बोलो तो 40 साल से यहाँ एक घोरपड़ी में ट्रेन जाती थी, तो दिन में 109 बार ट्रेन जाती है। 2 उड्डान पुल बनाया, एक का भी काम चालू है, एक अभी लोकार्पण हो गया। वहां से लोगों की परेशानी कम करने का हमने काम किया है। पुणे छावणी विधानसभा वाठारातल्या लोकांनी फाटल्या भाजपाच्या सरकाराचो तांकां कितें फायदो जालो ते विशीं तांच्यो प्रतिक्रिया उक्तायल्यात। यहाँ पे टिम्बर में सब मारवाड़ी समाज के दुकान है। अपना दुकान ऐसे कब बनेगा? तो फिर मैं मोदी साहब का वो मुद्रा लोन चालू था, फिर मेरे एक दोस्त लोग को पूछा तो बोले वो सुनील कांबळे साहब है ना, उनको बात करेंगे। फिर उनसे बात किया, फिर उन्होंने मेरे को बोले तो ये ऐसे बैंक में जा, मैं बता देता तेरा लोन हो जाएगा। फिर उन्होंने मेरे को 6 लाख रुपए का लोन दे दिया। तो फिर सुनील भाव ने आके इधर मेरे को खुद पर्सनली इधर देखा, तो फिर उन लोग ने मेरे को बोला कि रोगयाल क्लिनिक में जाओ, वहाँ पे तुम्हारे को 1 रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे करवा देता पूरा। तो फिर सुनील भाव काम लेके इधर उनके सिफारिश पे गए उधर, तो उन लोग ने मेरे को फटाफट एडमिट करके लिए, फिर ऑपरेशन वगैरह करके 1 हफ्ते बाद छोड़ डाला मेरे को।
काँग्रेसीचे फुडारी इरफान अन्सारी हांणी केल्ल्या विधानाचेर प्रतिक्रिया उक्तायतना भाजपाचे म्हणयारे शहजाद पूनावाला हांणी सांगला की काँग्रेस पक्ष बायलांचे शोषण आणि अपमान करपाक गुल्ल आसा. सीता सोरेन हांच्या संदर्भात रिजेक्टेड माल ह्या वक्तव्याचेर तांणी ही प्रतिक्रिया उक्तायली. कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में केवल महिलाओं का अपमान है, महिलाओं का उत्पीड़न है. अभी हमने देखा कि कांग्रेस के एक नेता इरफान अंसारी ने सीता सोरेन जी को रिजेक्टेड माल बोला और अभी मोहम्मद यूनुस चौधरी कांग्रेस के वरिष्ठ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश से वो एक महिला का शोषण कर रहे हैं ऑन कैमरा. ये है कांग्रेस की संस्कृति. कांग्रेस का स्टैंड कठुआ रेपिस्ट के सपोर्टर को लेने पर, लाल सिंह को पार्टी में लेने पर, टिकट देने पर, आरजीकर मामले में चुप रह जाना, स्वाति मालीवाल मामले पर चुप रह जाना, यही तो कांग्रेस की असली पहचान है. महिलाओं का अपमान, लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली प्रियंका वाड्रा जी, इस प्रकार के लोगों को आपने चुनकर अपनी पार्टी में लिया है. इसीलिए तो अंकिता दत्ता छोड़कर चली गई. इसीलिए तो कई सारी कांग्रेस में जो महिलाएं हैं वो शिकायत करके कांग्रेस छोड़कर चली गई. जम्मू काश्मीरातल्या संडे मार्केटात आतंकवाद्यांनी ग्रेनाइट हल्लो केला. या गजबजलेल्या मार्केटात जाल्ल्या ह्या हल्ल्यात 6 जण जखमी झाले. तांकां इस्पितळात दाखल केल्यात. सुरक्षा सैनिकांनी पुराय वाठाराक घेरो घालून आतंकवाद्यांचो सोद चालू दवरला. सध्या या वाठाराक छावणीचे रूप आयला. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसप. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. दूरदर्शन खबरां विभागाचो आयज स्थापणूक दीस. 24 वरां खबरो सुरू जाल्ल्यांक आयज 21 वर्सां पुराय जाल्यात. 2003 वर्सा आयच्या दिसा दूरदर्शन खबरां विभागात एका नव्या खबरां युगाची स्थापणूक केल्ली. अजून मेरेन दूरदर्शन खबरां विभाग विश्वास राखून प्रसारण करता. दूरदर्शन भारताच्या मीडिया इतिहासात एक महत्वाचो अध्याय. जेन्ना खबरां विभाग सुरू जालो तेन्ना खबरो वाचप्यांनी नव्या तंत्रगिन्यानांतल्यान आपल्या नव्या अंदाजान आनी आवाजान लाखांनी पळोवप्यांच्या काळजान एक खास सुवात निर्माण केल्ली. अजूनय ही जागा कायम आसा. 1970तल्यान दर्शक दूरदर्शन खबरांचे वाट पळयताले. Good evening. The headlines. Brisk to moderate polling is reported in the Nagaland Assembly. सलमा सुलतान, शोभना जगदीश, सुनीता टंडन आनी हेर खबरो वाचपी जेन्ना खबरो वाचताले तेन्ना दिसतालें की ह्यो फक्त खबरो न्ही जाल्यार देशाच्या काळजाचे ठोके आसात. 3 नोव्हेंबर 2003 दूरदर्शन खबरां विभागाक विस्तार मेळ्ळो आनी डीडी न्यूज चॅनल 24 वरां प्रसारीत जावपाक लागलो. नव्या तंत्रगिन्यानान न्यूज एंकरांनी पद्दतीन पुराय बदल केलो. आज डीडी न्यूज नव्या जोमान, नव्या उमेदीन, नव्या तंत्रगिन्यानानुसार फुडें सरता. काँग्रेसीच्यो फुडारी आनी वायनाड लोकसभा पोटवेंचणुकेच्यो उमेदवार प्रियंका गांधी वाड्रा हांणी वायनाडाच्या गांधीनगर वाठारांत जनसभेक संबोधीत केले. ह्या वेळार उलयतना तिणें सांगलां की केरळात पर्यटन व्यवसाय मुखार व्हरपाक ह्या वाठारांत खूब कितें करूं येता. Beauty that you possess, so much can be done to strengthen tourism here. You grow crops like coffee, rice, tea,
and bananas and so many other valuable crops that should be marketed properly. And if a good food processing mechanism was there, so much more could be done to enhance your livelihoods. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांच्या वक्तव्याबद्दल उलयतना गृहमंत्री अमित शहा हांणी सांगले की काँग्रेस पक्ष आश्वासनां पुराय करपाक शकले ना हे खरगे हांणी मान्य केला, त्याबद्दल तांची तोखणाय करपाक जाय. भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान कई जगह काम कर रही है. अभी अभी सरकारें चुनकर आई है 1.5-2 साल में. हमने हमारे हर वादे को एड्रेस किया है और कांग्रेस पार्टी हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना तीनों जगह पे दिए हुए वादों को पूरा करने में फेल गई है. और खरगे साहब को भी मैं बधाई देता हूं. कम से कम जनता के सामने उन्होंने स्वीकार किया है कि हम हमारे वादे पूरा करने में फेल गए. झारखंड की जनता खरगे साहब की स्वीकृति का संज्ञान ले और इनके वादों का मूल्यांकन करे, ऐसा मेरा झारखंड की जनता को अपील है. उत्तराखंडातल्या बाबा केदारनाथ देवळाची दारां आयच्यान 6 म्हयन्यां खातीर बंद केल्यात. हिमालयात विराजमान आशिल्ल्या 10वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथाची दारां आयज धार्मीक रिती प्रमाण बंद केली. आयच्या निमण्या दिसा बाबाच्या दर्शना खातीर भाविकांनी गर्दी केल्ली. रितीरिवाजा प्रमाण बाबा केदारनाथाक 6 म्हयन्यां खातीर समाधी रूप दितात. केदारनाथ बाबाची पंचमुखी उत्सव मूर्ती 6 म्हयन्यां खातीर ओमकारेश मंदिरात विराजमान जाता. पोरण्या गोंया सेंट फ्रांसिस झेवियर कुडीच्या प्रदर्शनाच्या तयारीचो नियाळ मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी घेतलो. ह्या वेळार मंत्री आलेक्स सिक्वेरा लेगीत हाजीर आशिल्ले. तांणी सरकारी अधिकाऱ्यांकडेन हे विशीं चर्चा केली. डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगले की ह्या सुवाळ्याचे 90% काम पुराय जाला. उरिल्ले काम 15 नोव्हेंबर मेरेन पुराय जातले. सेंट फ्रांसिस झेवियर सेक्रेटरेट जी रेडी केला तातूंतल्यान आमचो आलेक्स बाब रेग्युलरली आनी संदीप जॅकीस हे रेग्युलर रिव्यू आनी फिल्डाचेर कंटिन्युअसली आसता. म्हळ्यार ओवरऑल कामाचो रिव्यू घेता आसतना ऑलमोस्ट तशें 90% काम जें आसा पळय न्ही तें पुराय जायलेलें आसा. उरलेलें काम एक 5% थोडे कडेन कितें उरलां तें 15 तारखे पर्यंत सगळें काम जें आसा तें पुराय जातलें. PWDचे आसतले, पुलीस आसतले, फायर आसतले, मेडिकल एमर्जन्सी आसतले, कन्स्ट्रक्शन वर्क्स आसतले, हे सगळें काम 15 नोव्हेंबर पर्यंत पुराय जातलें. एकंदर एक परत एकदा रिव्यू पळोवपा खातीर 17 किंवा 18 तारखेर परत एकदा येवन रिव्यू घेतला आनी पळयतलो. म्हाका दिसता दर फावटीच्या पेक्षा हे फावटीचें एक्सपोजिशन हें आनीक खूब बऱ्या पद्दतीन लोकांक इजिली एसेसेबल, त्या खातीर ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज म्हणजे फ्रॉम कदंबा बस स्टँड, मडगांव, पणजी हाच्या कडल्यान येवपी जे पिलिग्रिमेज आसा तांच्याय खातीर ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज हेची वेवस्था जी आहा पळय ही कदंबा कडल्यान करता. मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी हे विशीं उलयतना सांगला की प्रदर्शनाची तयारी पुराय जायत आयल्या. सुरक्षे संदर्भात सरकार पुराय सतर्क आसा आनी हे संदर्भात लोकांक कसलोच त्रास जावचो ना. Everything has been planned, everything has been put in place. And as far as the finer things of security, I think the police have planned everything. The thing they have not disclosed to us. Okay, yeah. And I believe that is part of their strategy. You are satisfied with things? I think they are definitely. But we will keep monitoring. Like for example, on 5th I will have another. So we will maintain the pressure and will make an effort to do whatever we have committed. The church on their part, we on our part. Together we will walk hand in hand. गोय पर्यटन उदरगत महामंडळाच्या काउंटरा संदर्भातली संवेदनकारी व्यवसायातले लोक आयज मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांकां मेळ्ळे. सांखळेच्या रवींद्र भवनात तांची ही बसका जाली. ह्या बसकेत दूधसागराचेर येरादारी करपी वेवसायिकांनी सरकाराचे म्हणणे मान्य केला. येरादारी सुरळीत जावपाक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेव्हारात आशिल्ल्यांक सवलत जाहीर केल्या. पूण गोय पर्यटन उदरगत महामंडळाचो काउंटर थंय चालूच उरतलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले. काउंटर त्याच पद्दतीत उरतलो. ऑनलायन पद्दतीत थंयसर बुकींग जें आसा पळय न्ही हें ऑनलायन पद्दतीत बुकींग सुरवात जातलें. तांचे जीव एसोसिएशन्स हांच्या सुरवातीक आतां GST बाकीचे सगळें जें आसा पळय न्हू करून घेतल्या उपरांत स्टेक होल्डर्स तांकां विश्वासान घेवन नवीन बागेत प्रोवायड करतले. बट एट प्रेझेंट
GTDC आपलो काउंटर जे आसा पळय न्ही GTDC काउंटर चलयतली तांकां विश्वासान घेवन जो आमकां सर्वीस प्रोवायडर घालपाक जाय तोय सर्वीस प्रोवायडर घालतले बट ऑनलायन पद्दतीन जशें चल्लां ते सुरळीत रित्या चलतले आनी ताका लागून परत एकदां दूधसागर जीप एसोसिएशन स्ट्रीमलायन करून टुरिजम त्या पुराय आमकां कुळें आनी परिसरांतले जे वाडोवपाक जाय पळय न्ही तेजेर गव्हर्मेंट भर दितलो एकंदर थंयसलें इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी बाकीचे सगळे GP आनी बाकी एक आमी स्ट्रीमलायन करपा खातीर जे GTDCचो काउंटर दिसत जो आपण तो कंटिन्यू म्हणून तांच्यांनी सगळ्यांनी आश्वासन दिलां की फाल्यांच्यान आमी आसा तशें जी पद्दत आशिल्ली त्या पद्दतीन आमी सुरू दवरतले बट थंयसरले रेट जे वाडलेले तो रेट आमी ऑलमोस्ट 200 रुपयान कमी जाला आनी त्या खातीर थंयसरल्या येवपी लोकांकूय बी ते एफोर्डेबल आसतले 19वी डॉक्टर रामाणी धावडी बांदोडेच्या भाऊसाहेब बांदोडकर खेळा मैदानात जाली। ह्या वर्सा 1,500 परस चड धावपटूंनी ह्या सर्तीत भाग घेतलो। 21 किलोमीटर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर 3 आणि 1 किलोमीटरची ही सर्त आशिल्ली। डॉक्टर प्रेमानंद रामाणी हांणी 21 किलोमीटराची धावडी आपल्या 87व्या वर्सा पिरायेचेर धावून पुराय केली आणि सर्तीत वाटो घेतिल्ल्यांची तांणी तोखणाय केली। Today's marathon was something for me. I am मेरे ऐसा हूँ 86 and 87. So whether I will run, first of all, I was not sure. But when I came here, the whole atmosphere is so good, climate is so good, the route is so good, and everywhere friendship, and everywhere people coming, saluting me, asking me, it is your inspiration. I finished today's marathon non-stop. Can you believe that? Non-stop. So this is the vibe you require, atmosphere you require to run marathon. It is in the mind. It is not in the legs. I will tell young generation that they should come out, make the determination to run, and then they will succeed in life also in the future. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसंच विसव। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग। हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। विसवा उपरांत परतून येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। मुंबईत जाल्ल्या कस लावपी क्रिकेट खेळात न्यूझीलंड पंगडान भारतीय पंगडाक 25 धांवड्यांनी हारयले। न्यूझीलंड पंगडान भारता मुखार जैता खातीर 146 धांवड्यांची मोख दवरिल्ली। भारतीय पंगडान फकत 121 धांवड्यो काडून सगळे गडे वगडायले। भारता खातीर ऋषभ पंतान सगळ्यात चड 64 धांवड्यो काडल्यो। ह्या जैता बरोबर न्यूझीलंड पंगडान ही खेळामाळ 3-0 अशी जिखल्या। आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.4 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। झारखंड विधानसभा वेंचणुके खातीर घरमंत्री अमित शहा हांणी प्रचार सभेक केले संबोधीत। भाजपा सरकार वेंचून आयल्यार लोकांच्या पुराय सुरक्षेचे दिला उत्तर। सेंट फ्रांसिस झेवियर कुडीच्या प्रदर्शनाच्या सुवाळ्याची 90% तयारी जाल्या पुराय। 15 नोव्हेंबर मेरेन सगळी तयारी जातली पुराय, मुखेलमंत्र्यांनी दिली माहिती।
दूधसागराकडेन गोय पर्यटन उदरगत महामंडळाच्या काउंटरा संदर्भात व्यावसायिक मेळे मुखेलमंत्र्यांक सरकाराचेर दाखयलो विश्वास. एकोणिसावी डॉक्टर प्रेमानंद रामाणी धावडी बांदोडेच्या भाऊसाहेब बांदोडकर खेळा मळार जाली. 1,500 परस चड धावपटू जाले वांटेकार. आणि भारत आणि न्यूझीलंड मजगती मुंबईत जाल्ल्या कस लावपी क्रिकेट खेळात न्यूझीलंडाची जैत. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. आता हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात. नमस्कार.